Dobro večer, poštovani gledalci, gledate Pravac. Večeras pričamo o veoma poznatoj temi koju smo već nekoliko puta obrađivali. Zna se, to su ljudska prava, advokatura, Ministarstvo pravde, obustava rada ili ne. I dalje traje, kako neki kažu, španska serija, neki kažu borba za prava advokature, neki kažu sprečavanje građana da ostvare svoja prava u pravosudnom sistemu i sad možemo da nabrojimo do u nedogled. Danas je održana Skupština Advokatske komore Beograda, sutra zakazana Skupština Advokatske komore Srbije. Vidjet ćemo šta će biti odlučeno i ono što mogu da kažem, da predstavim goste, Borivoj Borović, advokat, dobro večer. Borivoj Pajović, advokat, dobro večer. I Ante Bošković, advokat, dobro večer. 3 advokata, vidjet ćemo 3 stava. Ono od čega možemo da krenemo... Odakle znate da su 3 stava? Možda je 5 stavova, je li tako? Ne, prejudicirajte. Ono što jeste suština priče, dugo je trajala ova obustava rada, mnoge kancelarije su kukale, vi ste predsjednik udruženja krivičara, je li tako? U ovom trenutku. Advokatska krivična unija Srbije. Dobro. Kada to pogledamo, neki su vas optuživali da ste to osnovali samo da biste razbili štrajk. Je li to tačno bilo? Pa mislim da je to potpuno besmisleno. Moj stav u advokaturi je od uvijek bio poznat. Uvijek sam bio protiv policije, protiv tužilaštva, po vokaciji. Svaki advokat bi trebao da ima tu ulogu kada se bavi advokaturom. Svaki advokat mora da bude protiv bilo kog sistema vladanja. Nema veze da li su na vlasti SPS-ovci, radikali ili bilo koja politička partija, mi imamo jednu jedinstvenu ulogu. Formiranje Advokatske krivične unije Srbije je bilo još prije, zna gospodin Pajović, prije 20 godina. Pa smo se mi bavili kao krivičar raznim temama, pa je to zamrlo i onda smo u dogovoru advokat Đorđević kao predsjednik komore Srbije, advokat Šoškić kao predsjednik komore Beograda, gospodin Palibrk i ja podnijeli inicijativu Advokatske komore Srbije da se formira krivična sekcija koja se zove Advokatska krivična unija Srbije, da bismo u budućnosti, da ne bi zavisili od organa komore, sami kao krivičari predlagali izmene zakona, učestvovali u različitim tribinama koje kritikuju vlast, opoziciju i prosto da advokatura izađe iz jednog začaranog kruga činovnika koji sami njih 10-ak donose odluke, pa tako i ovog puta o problemu o kome ste vi već najavili. Dobro, ono kažu, mogli se sačekate pa da tu vašu uniju osnujete po završetku obustave rada, ne baš u toku obustave rada i tako dalje. Različitih tumačenja sam se naslušao. Pa evo da vam kažem, znači, prosto ne vidim nije razlog da se od bilo koga brani. Mi smo održali već 7-8 tribina na Institutu za uporedno pravo na Pravnom fakultetu. Teme nisu uopšte bile protest, već su bile teme advokatura i pravosuđe, problemi u pravosuđi. Neke teme su bile politička suđenja Jugoslavije u Srbiji i tako dalje. Znači da ne širim priču. To možemo da pričamo. U svakom slučaju ne vidim šta kome smeta ako je bila inicijativa Advokatske krivične unije da se za vreme štrajka rade samo aktuelni pritvorski predmeti. Dakle, nismo pledirali da se nehapse ljudi, pa da se tada učestvuje advokatura u tim postupcima. Znači, ne novi, samo aktuelni pritvorski predmeti. Da ne bi puno uzurpirao vremena, ljudska prava i slobode moraju da budu u biti svakog rada bilo kog advokata. Evropska konvencija o ljudskim pravima, članovi 5, 6, upravo regulišu pitanje pritvora, ljudskih sloboda. Mene je sramota da nakon 6 meseci sedim ovdje u studiju vrlo lagodno, dok moji klijenti po celoj Srbiji, a posle u centralnom zatvoru, obespravljeni, sede i čekaju da se mi snađemo i dogovorimo sa Ministarstvom pravde koje je iniciralo problem. Oni su problem. Ministarstvo pravde je glavni problem. Mi smo ušli u taj problem da se borimo, ali ja imam posebno mišljenje o tome. Štrajk, mjesec dana, 2, eventualno. Ali pola godine obespraviti ljude koji ne smiju 1 sekund da budu bez rešenja u pritvoru, mi napravimo najveću dramu advokati kad nam neki klijent ostane u pritvoru bez rešenja 1 sat. A oni su praktično ovde mesecima obespravljeni i to zahvaljujući nama advokatima. Dobro, kad se priča o pritvoru, u Srbiji je možda osnovna kazna pritvor, pa te drže puste i tako dalje. Evo, gospodine Pajović, danas ste govorili na Skupštini Advokatske komore Beograda. Kada je reč o ovim stavovima, kako gledate vi na ovo sada stanje, kažu dogovoreno je, prekinut će se obustava rada onog trenutka kada Skupština usvoji vaše zahteve. Ne, i kada se objavi to u službenom glasniku. Sad neki mi kažu, ovako, izvinjavam se, to izgleda kao mala deca kad se menjaju za klikere, pa ne zna ko će kome prvi da da, ako vi meni da nekoga ne prevari. U tom slučaju, jer ako su advokati ozbiljni ljudi, jesu, Ministarstvo pravde ozbiljni ljudi, pa ako ste se dogovorili... Veliki Njegoš reče jedan put, spuštak se ja na vaše uže, umalo se uže ne pretrže. Pametni ugla učera se, od tada smo bolji prijatelji. Znači nema povjerenja u uspjeni dogovor, tako?
Teško da se može, s obzirom na sve ove zakone koji su protivustavni, pazite, koji su, to je bilo 31. augusta prošle godine, znači zakoni koji su apsolutno, pre svega zakon o javnom beležništvu, pa onda izmjene zakona o prometu nepokretnosti, pa onda zakon o porodičnom, sve suprotno zakonu o porodičnom zakonu, zakon o nasljeđivanju, znači zakon o javnom beležništvu je bio suprotan sa setom zakona i on je vrlo komotno i hladno donet. Prema tome, advokatura se našla u jednoj poziciji vrlo nelagodnoj, vrlo teškoj poziciji da radi nešto što je i protiv Ustava i protiv sjase zakona. Znači da radi, odnosno da ne radi, da dozvoli da se to radi u jednom pravnom sistemu koji treba da bude pre svega Ustavom zagarantovan. To je advokatura ustala protiv toga i s obzirom da se pokušalo nešto raditi pre toga, nije se uspelo. Mislim da je stav vlasti bio dosta arogantan u početku tih razgovora i pregovora. Odlučilo se da se obustavi rad ili štrajk, kako god hoćete, i da se iznudi makar nekakva promjena koja će biti u skladu, više u skladu sa Ustavom i više u skladu sa postojećim zakonima i da se izmene ti zakoni, odnosno da se promeni ono što je doneto 31. augusta. Dobro, kada je reč o tome, da li ste vi sada postignutim dogovorima zadovoljni? To su dve, je li tako? Ne, ja mislim da advokatura nije mnogo dobila. Advokatura. Ja mislim da građanstvo nije mnogo dobilo. Ja mislim da građanstvo nije mnogo dobilo i da je naravno konstantno budžet Srbije izgubio znatan novac s obzirom na ogromne pare koje su se slile u privatne džepove javnih beležnika i notara. To je sigurno. A ako me pitate za ovaj sporazum koji je postignut, on je, mislim, više nije, daleko je od onoga što je advokatura predlagala. Daleko je. Postignuti su izvesni ustupci, odnosno napravljeni su izvesni ustupci i to je jedan deo od onoga što je trebalo uraditi. Međutim, komisija koja je prezentovala advokate Srbije je potpisala taj sporazum. Protiv tog potpisa ima jedan dio advokata, možda pola jednih, pola drugih, ali je stvarno se postavljalo pitanje, ako vlast ne bi dalje popuštala i ako ne bi dalje prihvatila ono što je advokatura predlagala, gde bi se stiglo. Jer tako bi se moglo obustaviti rad još 2 mjeseca, 3 mjeseca i zaista ovo što kaže kolega Borović, našli bi se neki delovi građanstva, odnosno ljudi, bili bi im obespravljena prava, ali s druge strane sa ovim zakonima obespravljena su prava ogromnom broju građana. Dobro, evo gospodine Boškoviću, bili ste isto na toj sjednici danas kad pogledate ova dešavanja i kad pogledate taj, ajde kažemo, sporazum, kompromis ili šta već to jeste, šta očekujete? Znači, prvo da se usvoji, jer to nije ono, postigli smo dogovor, ali ne verujemo jedni drugima. Ajte vi prvo uradite to, pa ćemo mi to. Malo na to liči. Ne, ja mislim da to nije pitanje, ali bi pre svega morao da kažem da ja imam malo drugačije mišljenje. Mislim da smo mi ovim postupcima do sada ipak izašli kao neki pobednici. Ne neki, nego baš kao pobednici, obzirom da smo 2 puta već prinudili vlast i Ministarstvo pravde na izmenu propisa. Šta hoću da kažem? Ovaj propis koji je donet o notarima, o njemu je mnogo rečeno, je u svakom slučaju neustavan. Šta smo mi očekivali kao advokatura? Očekivali smo, kada je podneta inicijativa, da Ustavni sud, što je i normalno u nekom razumnom roku po hitnom postupku, odluči da li je to ustavno ili ne. Moje mišljenje je da mi nismo u pravu, da bi to Ustavni sud za 5 dana doneo odluku da se odbija naša inicijativa. Pošto sam duboko uveren, kao i sve kolege, a mislim da su i kolege uverene da je ovaj zakon neustavan,
iz više razloga da ne pominjem. Dobro, ta odluka A nema Ustavnog suda se odluke- čeka i dalje, je li tako? Čeka se odluka i tako je danas i diskutovano, čeka se odluka Ustavnog suda. Mislim da smo mi ovim izmenama izašli kao pobednici obzirom da smo postigli nešto što smo hteli. Ne sve, jer mi nismo ni tražili ukidanje propisa, jednostavno prilagođavanje ovim potrebama i advokata i građana. Pre svega, vratili smo novac u budžet, kako je rekao i uvaženi kolega Pajović, i time što je 30% od svih prihoda Znamo li je dosta advokata živi od novca iz budžeta, ali tako? Naravno. Mnogima se slivaju novci iz budžeta. I advokatima. Ali, Mislite dužne odbrane to? Da. pa dobro, to je naravno Da, plaćanje posle 2 godine. Dobro, država to duguje, plaća posle godinu dana i to umanjene tarife. Ali ono što je najvažnije za ove mlade ljude, i te ljude posebno, ja se time i ne bavim mnogo, pa ne verujem ni kolegi, ali te ugovore koji rade mladi advokati i koji im žive od toga, nadam se da će im to biti vraćeno kao pravo, jer su u stvari ta prava onih koji se bave građanskim... Znam, to je već prihvaćeno, ali tako? Jeste. I zato ja mislim da je to sasvim u redu i da je štrajk bio opravdan, jer svi znamo mi da je on bio opravdan. Današnja odluka ukazuje da ćemo mi prestati da štrajkujemo onog momenta kada zakon bude objavljen u službenom listu, ne zato što... U glasniku, pardon. Ne zato što mi ne verujemo u tom, nego jednostavno je to bio jedan od uslova. Čekajte, vi ste se dogovorili, je li tako? Da. Ne, a samo molim vas, samo jedan moment. Mogli ste kažem, evo, imamo poverenja mi u vas, vi u vas, dogovorili smo se, počinjemo da radimo, nadamo se da nas nećete prevariti, je li tako? Samo da kažem, mi hoćemo da to bude što pre. Ako bi mi rekli danas da to prihvatamo, to može da bude za mesec dana, 2, da se čeka redovno zasedanje. Ne, i ne samo to, da Mi se hoćemo i da ne prođe u Skupštini. Šta onda? Šta onda? Skupština može da ne Ali glasa. kolega Ante, Da. ja ne delim tvoje mišljenje da je, to je tačno da je jedan sijaset advokata radio je te poslove koje su preuzeli notar, ali nije ovde suština, mislim, u tome. Suština je u tome da je ovde, pazite, pre svega udar na građanstvo. Bio strašan udar na građanstvo. Nijesmo zbog toga i štrajkovali. Jer, molim vas, kada jedan neki građanin ne overava neki ugovor u sudu, recimo plaća 20, kod notara 60 i tako dalje, znači 3 puta više. Znači, postoji ta razlika? Molim, ne, tarifa će se sad smanjiti, ali pazite, u Nemačkoj je recimo tarifa za overu potpisa 7 evra. Ovde, znate kolika je? Ovde je 30 ili preko 50 evra. Znači, pre svega, ovde ne treba shvatiti da se advokatura stala na braniku svojih interesa. Ovde je stala na braniku interesa i građanstva, i svojih interesa, i budžeta. Prema tome, ja samo to hoću da ti kažem, da je građanstvo pre svega dovedeno u jednu strašnu situaciju da on ide kod notara i da plaća 150 ili 200 evra za nekakve overe. Dakle, ako mogu samo da kažem, sve ovo što su rekli u principu je sve tačno. Naravno, mi tu ništa ne sporimo. Ja uglavnom i ne želim da polemišem, posebno ne sa Batom Pajovićem, koji je bio nekad moj učitelj, tako da ne bih da posebno polemišemo, znači imam svoje stavove. Kao što sam malo prije rekao i samo ću još jednom podvučem, moja advokatska krivična unija Srbije. Možda niste razumeli. Inicijatori za formiranje advokatske krivične unije Srbije su predsjednik Komore Srbije, Komore Beograd, tako da o tim stvarima ne treba raspravljati. Što su oni reterirali pa se povukli i više nisu u tom članstvu, to ne znam. Ovo je sada otvorilo dosta pitanja o advokaturi, dosta pitanja u pravosuđu. To možda bude pozitivno iz ovog štrajka, zato što advokatura je bila potpuno na margini svih događaja i političkih, i pravnih, i pravosudnih. Dolazilo je do razrešenja, o tome smo pričali vjerojatno u raznim emisijama, sudija, advokatura nije reagovala. 2011. godine u Komisiji za izmjenu zakona o notarima bio je predsjednik Komore Dragoljub Đorđević. Posle toga zašto nije reagovala Komora? Znate zašto nije reagovala Komora? Zato što u okviru Komore postoje ljudi koji sebe sami stavljaju u te neke komisije, sa svakom vlasti sarađuju, advokatura u širem smislu uopšte nema kontakt sa izmenama bilo kog zakona i onda kada je počeo se primjenjuje ovaj
prokleti notarski zakon, onda su svi iskoristili priliku da... Ono što ja čujem mnogih advokata kažu, mi smo članovi komora samo zato da bi imali licencu, baš me briga ko je tamo S druge strane, veliki novac se godišnje sliva u komoru. Kada bi financijska policija ušla u advokatsku komoru, videla bi da uglavnom su računi po kafanama, putovanje funkcionera komore, mlada advokatura od toga nema nikakve koristi. Nikakve stručne tribine na ovu temu o kojima mi pričamo ne postoje. Zato sam rekao da je značajno formiranje tih strukovnih organizacija. Hoćete imati izbore u komorama, na primjer, komori Beograda, komori Srbije? Vidim da sad mnogi ljudi plediraju kroz ovaj rad, sada se nametu da budu predsjednici komora, znači ja niti bilo koji iz mog okruženja ne mislimo da se bavimo činovničkim radom u advokaturi, ali sam rekao malo prije da mnogo veći problemi će sada da se pojave, jer ako advokatura nije reagovala, kad su razrešene sudije, pa sada advokatura čeka da Ustavni sud, koji će sigurno proglasiti neustavnim ove zakone o kojima Bato govori, znači sigurno će proglasiti. Ustavni sud je isto kočnica demokratskih promjena nikada. Zato što ovaj isti Ustavni sud osluškivao šta će reći nova vlast, pa je vratio svojom odlukom sve razrešene sudije, a da li znate da su sve te razrešene sudije bili masovno učlanjeni u Srpsku naprednu stranku? A čekajte, da nije promijenjena... Sudije, samo da vam kažem, ostavi članovi neke političke partije. A da nije promijenjena vlast, ne bi ih vratili, jel? Pa da vam kažem... A kakav je to Ustavni sud? Dan posle promjene su već. Tako da ova pitanja, ima mnogo pitanja koje treba stalno da diskutujemo. Nije važna advokatura sama za sebe. Ne slažem se samo s ovim delom. Šta hoću da vas pitam? Samo prosto, ne slažem se s ovim delom da smo to samo zbog građana. Moglo je od notara da se naplati 80%. Kao u Parijskoj, kao u Parizu. 80% notari daju države, eto, sliva se budžet 80%. 20% je dovoljno njima, tako? To smo mogli da se zalažemo za to, ali su zabrinuti za građane. S druge strane, veliki broj advokata nek položi notarski ispit, nek se bavi notarijatom. 15% krivičara su taoci velike broja... Samo još jednu rečenicu. Taoci velikog broja advokata, masovno su se oni upisali advokaturu u trenucima kada su firme otišle u stečaj, to su pravnici koji su imali kud, mnogo bivših policajaca, veoma je malo... Dobro, sudija i tužilaca čak, tako? I sudija i tužilaca koji imaju ekskluzivitet u predmetima možda nekim. Samo da vam kažem za, recimo, mi govorimo danas o sporazumu i tako dalje. Izmenjen je zakon o javnom beležništvu u nekoliko, naravno, segmenata. Zamislite, recimo, ostala je odredba da javni beležnik ocenjuje da li je stranka koja dođe da zaključi ugovor poslovno sposobna ili ne. Pa to je samo mogao stvarno neko ko je poslovno nesposoban, pazite, da unese to. To je za veštačenje psihijatrijsko, psihološko i ne znam koje medicinsko. Ja sam danas to rekao, ta odredba je, recimo, to je neki član 93D zakona o javnom beležništvu. Da javni notar, što kaže Bora, što je tačno, bili su tu ljudi koji nikad se nisu bavili de facto pravom, a pogotovo ne civilnim pravom, jer oni uglavnom rade po propisima civilnog prava, ugovori, isprave, šta ja znam, šta se overava. I da on ocenjuje da li je stranka poslovno sposobna. A to je za medicinsko veštačenje, tako? Naravno, i to 2 veštaka moraju biti. I to je u okviru zakona, vanparničnog zakona, pa se prvo veštaci, pa se prvo utvrđuje, pa kad se utvrdi da je poslovno sposobna ili delimično poslovno nesposobna, onda sud donosi rješenje o tome i tako. Zamislite vi šta... To može biti predmet zloupotrebe kada nekoga proglasite poslovno nesposobno. I to je ostalo, molim vas, u zakonu. To je ostalo. Ja zato kažem, vrlo je polovičan što Ante kaže, nismo mi pobedili. Nismo mi ni u čemu pobedili, nego smo nategli nešto da ne bude onako kako je to krenulo, ali u svakom slučaju, recimo, odredba da u zakonu da notar, što je to sud je utvrđivao da li je ugovor ništav ili nije. Pazite, to notar, što Bora kaže, došao iz policije, nikad vidio ni jedan ugovor i on sad utvrđuje. Sad onda je promenjeno toliko da mi imamo pravo, odnosno ne mi, nego stranka prigovora, pa ako prigovor ne uspije, treba da idemo, ko će to da, pa idemo na sud da obaramo mišljenje. To može traje večno. To već. To može večno da traje, za to vreme propada vrednost. Oni su napravili sa zakonom o javnom beležništvu skandalozne propuste. Treba da postoje notari, da overavaju isprave, ono što je sud radio, ali da im da takve ingerencije. Oni su
i hteli dati vođenje i daće im celog ostavinskog postupka, pola vanparničnog postupka. Pa mislim, ako ja hoću nekome pokloniti svoju imovinu, mogu da mom prijatelju advokatu kažem napravi testament, što bi morao notaru to da... Ok, to je pitanje rešeno, to sad je rešeno i mislim da bi bili malo besmisleno da opet analiziramo zakon o notarima. Dobro, da ne ulazimo sad. Ja sam večeras specijalno došao u ovu emisiju da opet se zalažem za taj stav da ima ogroman broj nepravedno pritvorenih lica. Ljudi su po zatvorima. To je posebna tema. Ne sme nijedan advokat da zaboravi ta prava tih građana. Čak i ako neko treba da dobije neku presudu, nenormalno da bude u pritvoru, da to traje večno, tako, kao neka kazna, materne pritvor. To, svi se mi s time slažemo. Nego nekako ovdje imam osjećaj, ja sam čuo upravnom, kad je bio upravni odbor u Novom Sadu, da jedan advokat koji se bavi krivicom kao, pa šta pritvor, to može sud da ukine. Ne može, postoje neke procese stvari da se održavaju pretese, bi ukinuo pritvor. To je pravi namjerno zamjenu teza. Onda je jedan advokat, navodno poznati krivičar, rekao je, pa šta, onako će sve biti osuđeni, nek budu u pritvoru. Nemoj da zaborave da će ti ljudi izaći od dana iz pritvora. Nisam ja sad njihov jedini branilac, ali ja sam se bavio kao advokat i politikom, kada niko od advokata nije smeo da uđe u politiku 90. godina. Direktor šefu države Milošević sam govorio u lice u parlamentu, predsjedniku vlade i to kao advokat. Nisam ja tu bio samo poslanik. Uvijek sam isticao advokaturu, zna Bato. Bio sam predsjednik odbora pravosuđa Srbije. Javno su se birale sudije. 50 novinara je bilo, to stalno ponavljam. Toga sada nije bilo kad su birali i razrešavane sudije. Mislim da ćemo sada morati da se mi advokati založimo za treću reformu pravosuđa. To su teme o kojima bi trebalo da razgovaramo. Ja možda dajem preveliki značaj advokaturi. Meni je žao što smo mi kao neki obični štrajkači smo se ovdje nešto, što kaže Bato, malo izgurali nešto sa vlašću, mi treba kontinuirano da trajemo kao ozbiljni intelektualci, ljudi koji se bave pravom, ljudskim slobodama i pravima, to ne smemo zaboraviti i ova, naravno, sva građanska prava, kontinuirano. Znači, advokatura mora da postane živa. I ako išta dobro, bit će to. To da li se mi sukobljamo, to je nevažna stvar. To su različiti stav. Eto, Vladimir Gajić dosta me napada, a u ime dana iz 90. godina, kad smo bili baš dobra opozicija komunizmu, zato mu opraštam i neću ništa komentarišem Vladimira Gajića. Sve je zaboravio, ali smo opet ovdje mi nekako zajedno. Ja sam na jednoj televizijskoj stanici, kada se pojavio zakon o notarima, bio sa predsjednicima Komore Beograda i Srbije, tu sam ih izmirio, to niko ne zna. I tu sam rekao da je advokatura mnogo jača od vlade Republike Srbije. Oni su prethodno potukli sama centrum oko mikrofona. Ja sam danas rekao to vam skupštini da je advokatura jača od vlasti. Jača od vlasti. Ali mora i da se stvarno pogledamo lice, da znamo gde je kome mesto, ko predstavlja advokaturu. Gospode Ante i Bato, kad sam bio na jednom sastanku s Ministarstvom pravde, to sam rekao van kamera, sada kažem pred kamerama, kad sam bio medijator između ministra pravde i predsjednika Komore Beograda i Srbije prije 3 meseca, oni su pružili ruke i dogovorili se da se napravi mešovito telo, da bude porez 10%. Da, ali moram moliti. Ali nisu oni, pazite. Ali oni moraju da imaju autoritet da budu predsjednici Komore. Ali nisu oni reprezenti cele advokature. Baš me briga što je predsjednik Komore nekome pružio ruku ili nije pružio ruku. Ali ovdje je advokatura pokazala jednu potpuno... Onda pregovaraju kao predsjednik Komore. Ja sam predsjednik Komore. Morali biste advokaturi da pratite to što sam ja potpisao. Ja neću s njima da sa predsjednikom. Ja sam na kraju krajeva prijatelj s jednim, ali nema to veze, neću. Ja ne delim u mnogo čemu njihova mišljenja. Iako sam dugo bio u svim upravnim organima Komore, ti to znaš. Vrlo dugo. Prema tome, to nije uopšte važno što je ovom... Ali ovdje advokatura u ovom zaista, u ovom događanju pokazala ogromnu solidarnost i ogromnu energiju. Kad vi kažete Advokatska komora Srbije, računi po kafanama... Ma ne, molim vas. Boro ne može to da kaže, ja sam prijatelj s Borom, ja se neću oko toga gložiti, ali pošto sam dugo bio u upravnim odborima, dugo bio zamjenik predsjednika, dugo ovo... Ne, to nije rečeno za vas, nego rečeno sad za ovo. Ne, znam. Naravno da ima nekakvih nebuloznih stvari, to je tačno, i neopravdanih trošenja, ali... Da, to nije glavna tema. To nije tema. Ono što jeste suština priče, mnogo se govorilo sad, kad pričamo o ovoj obustavi rada, pričalo se da je advokatura cela i advokatske komore su ćutale kada se donosio zakon o izvršiteljima, je li tako? I tad nije bilo nikakve, ono, kao što se kaže... I to se menja. I kada je pravilljena prva reforma pravosuđa, za koju, eto, sad pričamo da nije uspela, ona reforma... Ta reforma pravosuđa, po mom mišlju, bila je katastrofalna. Znači, taj postupak uopšte reforme je bio poguban. Međutim, ovaj pokušaj sada... Ali advokatura je ćutala tada.
Nije tačno. Ne, nije tačno. Ja sam pisao članke o tome. Pojedinačno. Ali kad kažem komore se čutale. 830 advokata je iz čista mira likvidirana. Ovi sudija. Izbačena. Kakva je to reforma? Nema veze to s reformom. Ali advokatske komore tad nisu reagovale. Ali da li vi znate da... Jesu reagovale. Jesmo reagovali, ne sad kao ovako u ovom smislu, ali vi znate da tada su sudije birane po principu da neke žene advokata ili nešto su morali neki advokati da se ispišu, da odu u penziju da bi im supruge ostale. To je opšte poznato. Znači, ta reforma je bila užasna. Ja se stvarno... Dragoljub Todorović se ispisuje za advokature. Naravno, morao je čovjek da se... Pa njemu je dojavljeno da se ispiše ukoliko mu supruga hoće da ostane sudija. Ima masa takvih. Međutim, bilo je i obrnutih primjera kada su neki to mogli. Ali... Neki nisu morali da se ispišu, ali tako? Pa naravno. Mislim... Oni koji su bili bliski vlasti, ja da kažemo tako, tadašnji, oni su mogli da budu i advokati i supružnici, ali tako, sudije. I poslušne sudije u tom smislu koje su vodile neki... Znači, kriterijum nije bio isti, ali tako? Naravno da nije bio isti, to je opšte poznato. Ta reforma sudstva je katastrofalna. Međutim, ima sad jedna druga stvar, što se sad pokušava da se vrši reforma reforme, što je još gore. I došli smo u situaciju da sada se ništa više ne zna. Pa šta, nulta reforma da se napravi ponovo iz početka? Lepo je rekao kolega Boro da se napravi, da se napravi prava reforma, da pravosuđe najzad radi onaj posao koji treba i da to bude lepo ustrojeno i organizovano. Mi smo u jednoj zgradi imali 3 suda i imamo, sad se to nešto menja. Pazite, ljudi ne znaju, imate u jednoj zgradi 3 suda. Sedište suda nije na području onome za koje je sud nadležan. Prvi sud na Novom Beogradu. Pa pazite, pa nema, to je elementarna stvar. Prvi sud na Novom Beogradu. Vi ste bili sudija u onom prethodnom periodu. Zamislite da mi je sedište suda na drugoj opštini osim one za koje je sud nadležan. Pa to stvarno nema nikde. Gospodine Starapa, Pa ima kod nas, pa nema kako nema nigde. Ali to je isto, izvini Boro, to je isto nešto ishitreno. Ajmo da menjamo, ali nismo pripremili, nemamo zgradu. Dobro, to je teritorijalna organizacija sudova. Pa da, ali sve to povlače jedno s drugim. Pa dobijete... Ne, ali to je sad opet periferna stvar. Ja vam opet kažem, advokatura se vrlo kukavički ponašala svih godina od 90. do danas. Ona se uvijek slizavala uz bilo koji režim. 90. godina u parlamentu opozicionara je bilo 3. 3 advokata. Nema ih nigde. Kada sam tada pravio timove u političkim predmetima, uglavnom su govorili nije vreme, vidjet ćemo, nigde i nije bilo. Posle se promenio taj režim. Opet su advokaturi našli posla i hleba u tom režimu, pa su onda propustili i te loše reforme. Sada se propuštaju ove loše reforme. Propušta se Ustavni sud. Zašto mi advokati ne reagujemo recimo na ponašanje specijalnog tužioca, vidite kako ozbiljna tema, ili direktora policije, to su ljudi koji se vrte kroz svaki režim. Koji novi režim dođe, oni tad otvaraju istrage protiv novih tajkuna, novih političkih protivnika. A ne znam što oni rade, mi ćemo to, da smo ozbiljna advokatura, mi bi stalno imali teme. Ne bi nam se provukli ljudi zato što mi moramo malo da zaštitimo i sudije. Sudije su jako uplašene. Mnoge sudije su razrešavane, recimo sudija koja je oslobodila nekog navijača Partizana, sećam se, ona je razrešena. Mnoge sudije ne znaju kako da donesu oslobađajuću presudu. Znači nema stalnosti sudske funkcije. Nešto nema stalnosti, su sudije jako uplašene. Mi moramo da ih obodrimo. Mi nekako stavljamo se da smo u suprotnom taboru, ali negde uz neku političku vlast nezavisno sudije. To je velika tema. I velika manjkavost uopšte celog ovog sistema da je pravosuđe kao nezavisni segment vlasti u stvari uvek pod čizmom izvršne vlasti. I ne samo to, nego se uvek izvršna vlast, uvek sud, ja smatram da je sud uvek bio najbolji segment vlasti u ovim našim konstelacijama. Uvek je bio najbolji segment vlasti. Međutim, uvek je od strane izvršne vlasti ne samo stavljan na periferiji, nego stalno okrivljavan za ovo, ono i to je izvršna vlast vrlo vešto koristila, jer je uvek 50% ljudi nezadovoljno sudskim odlukama, 50% je izgubilo, 50% je dobilo. I oni upravo koriste to da pljuju sud, da je korumpiran
korumpiran, da je nestručan, da je spor. I sve to i se izvršna vlast baca ljagu na sud, a pritom je sud najmanje korumpiran. Ja imam stotine prijatelja sudija. Ja ne znam nikad od tih sudija žive i danas uvijek na onom rubu neke gornje egzistencije. Kakva korupcija. Egzistencija ili minimum. Slažem se potpuno sa Batom. A šta je još veći problem? Nisu korumpirani, a s druge strane su uplašeni. Znate zašto? Zato što ne smiju da donose oslobađajuće presude u krivicama. Jer će ga neko iz izvršne vlasti... Tako je, udariti, pazi. Znači, izvršna vlast koja bi de facto trebala da bude subordinirana prema sudu. Da li me razumete? Da bude... Dobro, ali to je ovdje 50 godina tako malte ne. Ovdje to traje... Ali to nije u nekim zemljama. Bato, ja bih rekao ovdje, potpuno si u pravu i ti... Ja sam jedan put video, da ne govorim koji, predsjednika Ustavnog suda Amerike i kandidata za predsjednika Amerike. Pa su na Svetom Stefanu, ovaj je stajao kandidat za predsjednika dok je seo predsjednik Ustavnog suda. Dok je seo, znate, to sam ja video sve. A danas ovdje sudija prema izvršnoj vlasti je crn. A tek prema tužilaštvu, tako? Ma dobro. Jer kažu ovdje, kažu advokati onako kako ti pomognu, kaže sud, to je ništa odnosno na tužilaštvo, tako? Pa ne, nije tačno, nije tužilaštvo je u istoj poziciji, verujte. I to je isto jedan nezavisni segment vlasti, zajedno sa... Pa naravno, dobro, ali... Cela pravosudna struka uvek u ovoj zemlji, vi ste dobro rekli, ne 50, nego 100 godina. Nije podeljena vlast sa zakonodavnom sudsku izvršnu. Nema podeljene vlasti. To mora se podeljiti. Da predsjednik Vrhovnog suda bude kao ministar pravde. Gospodin Božoviću, prije ću damo reč gospodinu Božoviću. Pardon, ne ministar pravde, predsjednik vlade. Bili ste poslanik, pa i u to vreme su poslanici samo... Bio je predsjednik zakonodavnog odbora. Odbor za pravosuđe. Pa sećamo se od uvek, nalte neko od nas poslanici služe od uvek, od kad postoji parlamentarizam, od 90. za dizanje ruku. Malo je njih odlučivalo, svojom glavom govorilo, ali tako? Svi su imali šefa, da mu se nešto ne zamere, da bi sedeli u skupštini, samo su dizali ruke, većinu... Ako smijem reći, 2 puta sam podnosio ostavku umjesto potpredsjednika stranke da ne bi glasao sa SPS-om. Toga je bilo. Kad sam bio poslanik opozicije... To je tačno, ja to znam. Svašta je bilo toga. Čovjek mora da ima snažan stav. Ali opet kažem, mi advokati, zbog naše dece, većina od nas imamo decu koji su advokati. Mi moramo toliko da utičemo na pravosuđe, toliko da utičemo na izvršnu vlast. Mora da se ti odnosi dovedu na pravu meru. Ja živim za pravosuđe, po znacima navoda, odnosno za advokaturu i za pravosuđe istovremeno. To je smisao našeg života. Mi smo jedini ljudi koji se borimo za ljudska prava i slobode, neće niko. Nije za izvršna vlast, sem deklarativno, što i ne znaju to do kraja da citiraju šta treba citiraju. Imamo ombudsmana, imamo poverenike, imamo različite vrste institucije, nezavisnih tela, ali... Nije loš ombudsman. Ne radi loš, ali nijedan sud, recimo, ne zna da u svoju sudsku presudu može da unese Europsku konvenciju ljudskih pravima, jer ona je demonstrašne pravnog poretka isto kao Ustav i ZKP. Oni ne žele ove promjene, sad govorim malo na štetu pravosuđa, sudije ne žele promjene, niko ih ne edukuje. Oni se također time ne bave. U zakoniku krivičnog postupka, pošto se mi time uglavnom bavimo, uvedeno unakrsno ispitivanje, stručni savjetnici, to niko živi ne poštuje od strane sudija, a niko zbog toga ne doživljava kritiku. Zato kažem, digli smo se zbog građana i zbog malo koristi koje će imati advokatura, a ćemo stalno sada da delujemo, kad ste pomenuli ta udruženja kriviča, ima i parniča, imamo razne udruženja, stvarno ćemo pokazati izvršnoj vlasti kako može da se deluje na jedan ozbiljan način. Ovo je samo jedan deo problema zbog čega sad bila ova obustava rada. Ima jasan problem o pravosuđu. Gospodine Boškoviću. Ja sam teo samo da kažem... Znate šta je, oprosti samo Antina, ja sam stalno žalio u ovom vremenu obustave rada koja je 3,5 mjeseca ili skoro 4 trajala, da eto, upravo što Bora kaže, uplašen sud, meni su sudije u sudnicama govorile sramota je što i mi nismo ustali, ali ne smeju. Znate, i znači oni shvataju sve to, ali znaju da su u toj meri obespravljeni da će ih ovako laditi. Upravo sam teo da se nadovežem na to, taj deo. Ja imam tu mišljenje i slažem se sa kolegama da su uplašeni. Vi ste bili sudija pa ste tako olađeni, je li tako što kaže? Ne, druga je tu stvar, to je druga priča bila, ali hoću da kažem ovo, da za ovaj položaj pravosuđa sudija su i delimično sudije same krive. Zašto? Zato što se ponašaju tako da sa njima može da se manipuliše. I to je osnovni problem. Trebali su i sudije da dignu glavu. A kako da se obrane?
Koliko je sudija protestovalo što su im kolege razrešeni? Niko. Onomad. Naravno, javilo se društvo sudija, bojažljivo, pa znate, pa je bilo reči, pa neko treba, neko ne treba. Onda kaže Omerović, iako mene u emisijama govorio, često o tom problemu. Ali smo mi, kao advokati. Ako je grupni strah čoveče, Ante, ako je strah, on ne smije, on hrani decu. Pokaži zube, pa nemoj da radiš taj posao. Ne. Ali ti i ja možemo da pokažemo zube, jer mi ne zavisimo. Ali šta, ja sam bio u sudu. I bio sam i predsjednik suda. I smenili su me zakonom i nema nikakav problem. Znači, imenom i prezimenom, nas petoricu. I onda smo te mi primili. Nema veze, ja sam advokat bio i pre toga. Došao sam da pomognem u promenama i nije problem. I mislim da sam dosta uradio. Ali se nisam plašio odluka. Nikome nije... Dakle, ko može pomogne sudijama? Advokatura. Mi ćemo da ohrabrimo i taj sloj u pravosuđu da oni počnu da se osjećaju kao sudije koji imaju odvojenu vlast. Mora da radimo na tome se sudska vlast stvarno odvoji. Ali i oni... Predsjednika Vrhovnog suda ne napada i podcenjuje bilo ko, čak i predsjednika Ustavnog suda. Niko ne sme ko je predsjednik Ustavnog suda, ali što kaže Blato, treba bi predsjednik države pred predsjednikom Vrhovnog suda čuo sam od raznih advokata, pravnika, ja ti kažem, ajde ljudi koji se bave vašim poslom, koji kažu Ustavni sud je češće nenadležan nego što donosi odluke. Češće se proglašava nenadležan. Ali pazite, on kontroliše izvršnu vlast, molim vas. On je iznad izvršne vlasti. Mislite da je to kod nas ovde, može se čuje. Pa dobro, tako je po Ustavu. Oni ti koristi svoje ovlašćenje. Onda krše Ustav ako ne rade svoj posao. Što je kolega Ante počeo, to je tačno. Oni su 4 meseca čekaju, idu nekim redom i neka benigna pitanja rešavaju. Ovo je urgentno pitanje bilo da reše je li to ustavno ili nije ustavno. Ne, u stvari čekaju, oni znaju da nije, ali ne smeju da kažu da nije. Ne smeju da kaže, nego čekaju da se mi sporazumemo. I problem bi se rešio pre. A čega se plaša kad imaju mandat, tako? Nemojte. Inače, ovo kad smo... Da li ima tu, Ante, molim vas da vas pitam, da li tu ima okretanje telefonom, zvanja sudija, pre kažu da je toga bilo, da su predmeti gurani u fioke, da zastare... Ma možda jedan promile, molim vas. Nemojte tako... Ne kažem to, naravno za... To mišljenje o sudijama nemojte da... Ne, ja ga nemam, nego samo kažem kakve su vrste priča postojale. Ja vam kažem, to je najbolji segment vlasti, uvek bio. Ja sam bio sudija u raznim periodima. Ti si primao mito, je? Ne. Imali smo knjigu. Znalo se ko... Ne, sad ću da vam kažem jednu istinu. Znači, ja sam bio sudija od 83. do 90. Sudija. Pre toga sam bio saradnik, pripremnik i tako dalje. Vi znate koje je to vreme i kako je bilo. Nijedan nikada nije ponudio mito. Ali je bi radio komitet. Što ste rekli, nažalost, ne razumijem. Ne, pa nema veze. Nažalost. Niko nije ponudio, ali radio komitet. Komitet je radio, znači to su bile veze, vezice i monosi. To je bilo. Partija. Od 90. samo trenutak, od 90. Ima više komiteta, jel? Naravno, svi su komiteti i svi se osjećaju pozvani da nešto tu učine. Da rade za nekoga, da kažu i tako dalje. Prema tome, mito. Nijedan sudija nije osuđen za primanje mita. Verovatno nikad niko nije ni primio. To je fakt. Pa možda jedan sudija, dobro, ja se izvinjavam. Ima. Naravno, korupcija uvijek postoji. Dobro, to je zanemarljiva pojava, onda možemo... Ali je politički uticaj mnogo veći i strah, tačno, strah od reakcije. Strah od reakcije. Kako? Pa kako raditi onda neki posao, mislim, to je... Ja sam doneo odluku. Prvo se razmišlja kako će sutra javnost da reaguje na to. Ne javnost, nego vlast. Odnosno politička javnost, ne obična javnost. Narod to i ne zanima ponekad. Znači, to je. I sad, ako ti donosiš odluku sa time, da li će, što kaže Bora, i ja imam ljude u pritvoru, da li će nekoga pustiti, a sutra reći, alo, zašto si ga pustio? Onda on naravno da razmišlja i to stoji. I zato to dugo i traje. I zato vreme, pritvorenici su tu, jer je strah da će neko da ima posljedice od svoje sopstvene odluke. Slažemo se da 90% sudija nisu korumpirane, evo mislim. To niko ne treba. 90%, ali evo, veliki broj, skoro. A ja sam rekao da ne znam koja, ali su ispostavili da je neki sudija osuđen. Ali, nas zabrinjava advokaturu, zašto štrecaju ovim osetljivim predmetima sudije, ne smiju da donesu presudu koja nema veze s korupcijom, niti ima veze sa mitom. Ako sećate koliko se sjatilo tužilaca, policije, javnosti oko predmeta Taton. Dobro, da kažem. Svi su hteli da uzmu život ovim momcima. Mnogi od njih, ja sam probučavao taj predmet, uopšte krivično nisu odgovorni. Ja sam sada punomoćnik
pod znacima Dobro, ne navoda, moramo to sad, da. pokojnog ovoga Marka koji je ubijen u Turskoj. Trebao sam da dobijem specijalno punomoćje ministarstva Turske, jer naše savezno ministarstvo je tražilo da dobijem specijalnu dozvolu. To može, ne piše u ZKP-u, zna se kako je po ZKP-u. Međutim, svi ćute, svi ne znaju šta misli izvršna vlast o tom događaju, da li je to korisno za sport, za državu i to tako stvar stoji. Računa da će biti ipak neko fair suđenje, ali hoću da kažem da uvek negde neko nešto osluškuje. Kad sam branio Uroša Mišića, tada, verujte, zato što su američki građani, ne govorimo o prethodnom događaju, nego onom drugom suđenju, kada je sud ipak smogao snage i oslobodio tog Mišića, ja sam čekao 7 dana da prođe, nisam htio da se on preda, tu sam malo izigravao policiju, jer sam znao kada naprave njihovi građani neki problem, oni ih proteraju iz zemlje. Kad sam sad da su proterani, ja dođem u policiju, oštećenih nema, morala je da bude oslobađajuća presuda. Tada i advokatura je vrlo loše reagovala, hoću da kažem da je predsjednik Komore Srbije tad napao odbranu zašto izrugava ruglu policiju. Hoću kažem, nekako advokatura, čak i sama advokatura, ajde, neću ništa da kažem posebno protiv advokature, ipak se mi borimo, zaljubljeni smo ovaj posao, svi smo po vokaciji advokati, pripravnici advokati. Dobro, ali imate različite metode, ali tako? Sada, kada je potpisan ovaj sporazum, hoću sljedeće kažem, mislim da minimum poverenja se mora pokazati i prema komisijama koje predstavljaju nas advokate i Ministarstvo pravde. I trebalo odmah krenuti da se radi, ne daj Bože, da prevari Ministarstvo pravde, pa onda je to štrajk do smrti. To je trebalo napraviti jednu probu. Ako nemamo poverenje niti u Vrhovni, niti u Ustavni sud, Ministarstvo pravde, onda šta ćemo pred sudijama? Ako znamo da i sudije su započne, da što postupamo... Ali što čekati da se usvoji ako ste se dogovorili? Eto, to je moj stav, koji jedino možda nije. Stav Komore je tako. Znači da nema poverenja i dalje, ali tako? Molim vas, čekajte, kako, o čemu pričate? Na čemu se zasniva poverenje? Na prethodnom ponašanju. Dobro, potpisani neki sporazum, tamo dogovore, ali tako? Čekajte, Predraže, na prethodnom ponašanju, da ne možete imati poverenje u nekoga koji je donio ovakve zakone. Ili možete to, pa se ne bi od svega ovoga bilo da su zakoni doneti, a su ustavni. Kako treba. Kako treba. Različiti stave, ali kažem... Dobro, bila je javna rasprava, ali tako? Da, bilo je. Bila je javna rasprava. Kratko trajala. Ostalo vidjet ćemo. Kako su izabrani notari i ko se je odlučivao, kako je odlučivao, sve je to pod znakom pitanja. Nemojte možda. Time treba se bavim, ali ne štrajkom. I da vam kažem, bate, evo, znači potpuno vas obožavam kao advokata, kao mog učitelja, ali ovo je, ali stvarno, ako najiskrenije. I uvijek ste bili srčani, to je dobro u sudnicama i naravno, sam te odlično sarađujem, ali mene je strašno bole, ovaj treći put se javljam, nekako kao da su magli ti živi ljudi koji su u nehovanim uslovima, njih je po 15, imaju šugu, bolesti su, gladni, imaju jedan WC u koji gledaju svi i svaki sekund im je dragoce. Ja znam čoveka kome je sudija u avgustu rekla, Stačka, molim te, sljedećem pretresu, završamo, izlaziš za tebe, ovde nema dela, iako ne bi smelo da kaže. To je bio avgust, septembar, oktobar, novembar, decembar, januar, odladim i samo gledam čoveka i on plače. Potpuno čovjek nevin, ali kako, sad bi neko rekao... Koliki je procent možda nevinih u pritvoru? Jel ima taj neki... Možda se kaže... Teško je reći, ali tako? Bez odluke suda ne možemo to da kažemo. Za odbranu su svi nevini. Uglavnom su svi nevini. Svi su nevini za advokata, tako? To je jasno, ali dobro, ti si Boro u pravu što se toga tiče. Da li je tu moglo napraviti neki izuzetak? Samo taj izuzetak. Boro, možda jeste, pazite. Ali bi odmah neka druga, neka civilna advokatura rekla, a što mi ne radimo? Privremene mere. Oni rade, znate šta, parničari rade, privredni sudovi rade. Oni se ubišu od posla, samo krivičari ne ulaze u sudnicu. Ma nije tačno. Tako sam čuo. Ma ne rade, ma kakvi, pa ja imam sijaset parnica. Ma kakvi ne rade. Možemo samo da napišemo žalbu, da žalbu napišemo, odnosno ono što je vezano za rokove. Mi ne možemo ni žalbu, znači. Možeš ako je vezano za rokove. Ne, možeš. To je odluka da se sve što je vezano za rokove. Dobro, znači to može. Evo, gospodine Boškoviću, kad pogledamo sad ovaj deo priče, neki gledalci pitaju, kaže, da li se advokati drže zakona ko pijem plota? To je voljeni maršal. Da, tako je. U to vreme advokatura nije imala mnogo, ali tako... Pa mi naravno zastupamo klijente i štitimo njihove interese.
Naša je stvar da se primjeni Kao što zakon. kažete, u to vreme komitet je tako odlučivao, da li neko kriv ili nije. Nije. Tužilaštvo pisalo tužbe, a sudovi samo sprovodili. Kako bilo? Advokati se pojavljivali radi kozmetike u sudnicama. Nemojte sada napraviti sad malo Nije tako. samo u političkim krivičnim procesima. Dobro, tako je Javni bilo. su komiteti. Za vreme komunizma, gde sam ja postupao kao advokat opozicije, nijedan sudija nije u običnim krivičnim predmetima niti korumpirano postupao, niti neko... Ali koji su nebitni? To je sigurno. Koji su nebitni? Samo posebni predmeti. Pera i Mika se svađaju oko ograde. Ne govorimo o političkom. Šalim se. Apsolutno nije. Ne govorimo o tome. Ne, moramo čuvamo ugled ti ljudi koji stvarno svak živi Jeste imali napada neki politički proces kao sudija? Kao sudija, politički proces. Je bilo nešto tako škakljivo? Ne, sjećam se samo jednog koji nije imao veze sa politikom, a radilo se o političaru i bilo je pritisak. Evo, ja sam molio vas. Ne, nije politički problem, nego je bio problem drugi, krivične prirode, ali se radilo o političaru. Koji, recite? Pa neću da govorim, naravno. Živ je čovjek, jel? Ali jeste, ali je to rešeno onako kako bi kompromisom, naravno. Kažnjen je, ali ne... Kažnjen je, ali više od komiteta nego od suda. Ne, naravno. Ili šta? Ja sam kao advokat zastupao Panića. Dobro. Ja sam bio predstavnik izbornog, šta je bio sam skoro šef izbornog, šta bili su neki Amerikanci pored mene. U vreme predsjedničke kampanje. Da, kad je bio protivkandidat Miloševiću. Znači, tada sam bio sam u Republičkoj izbornoj komisiji mjesec dana kao njegov predstavnik. Mnogi tvrde da su čak i ti izbori pokradeni, ne može to da se kaže? To sam ja prvi tvrdio, ali ostavite to. Da prenoćile su, glasačke kutije su prenoćile u opštinama. Pazite, u opštinama. Jako je, verujte, dlaka sa glave mi nije falila, molim vas. Evo ja to kažem, bio sam... A evo meni nije hvala dlaka zdrave, bio sam potpredsjednik i to napadao sam sve živo, znači stvarno nije. Niti me sudije tužilac proganjali, ne, stvarno. Bilo je ipak malo drugačije. Čak ja sam zajedno sa današnjim predsjednikom, i to sam ga ja doveo, advokatske komore Beograda, Šoškićem, mi smo zastupali Panića. Mi smo ishodovali pred Vrhovnim sudom odluku da je on može da bude kandidat jer mu se osporavala mogućnost kandidature. Naravno, ja sam znao da Šta, državljanstvo i tako da je to? Tako je, znao sam zašto smo ishodovali jer rekao Milošević, pustite ga da bi mu legalizovao pobedu. Razumete, ja sam znao to, ali je Ustavni sud, i to je Čogurić bio izvestilac sudija, danas je u penziji. Prema tome, nije to baš tačno. Ja sam bio predsjednik upravo odbora Blitzpressa 10 i više godina. Mene su zvali socijalisti kad su bili na vlasti 100 puta da se promijeni uređivačka politika. Ja sam to odbio, onako sam odbio. Nikad mi se ništa mi nije falilo. Znači, bilo je tih ideja da se promijeni uređivačka politika? No, kako ne, pa molim vas, bio je pritisak, izbacivali su nas iz štamparija, ja sam trčao po celoj zemlji da nađem ko će nas štampati u Niš, Podgoricu, Novi Sad. Vi ste zanimljivi za medijsko pravo kad budemo pravili... Da, ja sam zastupao dugo medijske kuće, prema tome, i ništa mi nije meni lično falilo. Znate, vršeni su pritisci, naravno. Ali ti pritisci od strane izvršne vlasti postoje u svim oblastima življenja. Evo da pitam gospodine Boškoviću, na primjer kad je reč o tom funkcioneru, tako, on je, čekajte, on je podneo društvenu samokritiku, ili tako? On se samokritikovao, a na sudu ono... Pa dobro, ali nije oslobođen, znači završeno je ipak nekom odlukom koja je bila uslovna kazna ili šta? Da. Ali opet onako neka vrsta, ajde kažemo, moralne osobe. Ali nije oslobođen kao što bi to neko zahtevao. Ali ja govorim i slažem se potpuno sa Borom. A koliko je zasluživao kaznu otprilike? Pa dobro, ajde, kazne i nisu, ova naša kaznena politika, pogotovo tada je bila jako blaga. I znači to su bile kazne za tako delo par meseci, znači nije to bilo, ali ipak i to jedan dan u zatvoru je mnogo. Zato se mi, i ja se tu slažem, zalažemo za prava pritvorenika i uvek tražimo ukidanje pritvora kad je god to moguće, jer sud je taj koji odlučuje o vremenu trajanja, tužilac uvijek predlaže to i njegovo... A stalo se govori o blagoj kaznenoj politici da se ona treba pooštriti za neka dela, ajde da kažem, pedofilije, silovanja, masovnih ubistava i tako dalje. Neki traže čak i vraćanje smrtne kazne u poslednje vreme, hemijsko kastriranje i konješta. To su nemoguće stvari i to se više ne može vratiti. To je prosto neustavno, nezakonito i deplasirano da pričamo o tom. Kaznena politika kroz zakone jeste pojačana
u smislu određivanja zakonskog minimuma i maksimuma. Ona jest. I za određena krivična dela se primenjuje 20, 30, 40, Sad neki se zalažu za kumulativnu kaznu, kao na primjer u nekim društvima. Ne zalažem se, ja govorim o drugoj stvari. Ne zalažem se ja za to. Naravno, ja uvek tražimo manju kaznu za klijenta, zato što je to, ako branimo već, znači nađemo neke olakšavajuće okolnosti i tako dalje. Ali je stvar kod pritvora da se to pretvara u kaznu. O tome smo mi govorili i da tu sudije trebaju da budu nezavisne u smislu toga. Kažem, ima i advokata koji su tražili otežavajuće okolnosti po klijenta. Je li ima toga? Ne, to su šale. To šale. Mislim, onim autoritarnim sistemima gdje advokati samo onako formalno se pojavljaju, onda oni nastupaju zajedno sa tužilaštvom. Koja anegdota kruži, nema veze koje. Kaže, dok klijent ne plati, on je u pritvoru. Kad plati, onda treba da izađe. Naravno, šalim se, to je onako šala, normalno. U vreme tih režima koje vi pominjete, rekli smo da su svim političkim procesima sudije bile zavisne. U drugim nisu. Danas nema tih političkih procesa klasičnog tipa. To uopšte ne postoji, tako da nikakvih pritisaka poslije niti osjećamo, niti u tom pravilu imaju takozvani osjetljivi predmeti. Kada se bilo kakva nevladna organizacija ili neko iz Evrope zainteresuje za bilo kakav besmisleni predmet, onda štreca izvršna vlast i onda bojim se da tad možda utiču na neke sudije, bar da odugovlače postupak dok ne prođe taj pritisak. To je jedna pojava koja se naravno nama ne sviđa. Ne verujem da bilo koji kolega čak i da je u korist da hoće da učestvuju u toj prljavštini. Znači, nikad u tome ne bismo učestvovali, ali da se ne stekne utisak da je nekada sve bilo divno, a sada je strašno loše. Znači, ne kažem da je loše. Sudije, također, kao što reče kolega Ante, moraju malo da iskorače. Oni jesu po vokaciji sudije, pa su malo strašni, pa činovnici. Znate zašto tvrdim? Mnogi koji su bili otišli u advokaturu, pa i vratili u Ustavni sud. Da li znate da se većina njih vratila u pravosuđe? Čemu je tajna? Znači, nisu znali da rade kao advokati, jer baviti se advokaturom je poseban ipak način života, razmišljanja, hrabrosti, da udariš na razne sisteme. Oni su tako ti neki ljudi koji ćute, tumače zakon i treba im to omogućiti. Dobro, to zavisi od čoveka. Pa nekako većinom nisam vidio da više sudije su neki baš advokati. Da bi trebao sud malo da iskorači. Međutim, kako da iskorači kada mu je 50-60 godina uterivan strah u kosti? Kako da iskorači? Zašto uteran strah u kosti advokaturi? Ne. Da vi znate... Je li meni uterao? Znaš nekada je meni uterao? Vidite ovo, da vam kažem. 1989. godine, i ovo stalno pominjem, prekinujemo odnose sa Slovenijom. Radmila Anđelković, predsjednik Socijalističkog saveza radnog naroda. Prvi koji je podržao prekid odnosa sa Slovenijom je bila Advokatska komora Srbije. Neću reći ko je predsjednik, jer i njega volim kao čoveka, ali je napravio veliku grešku. Prekidaju odnose sa Advokatskom komorom Slovenije. Ja kao mlad advokat sam napisao pismo koje je objavljeno u svim medijima, zove se Prijateljstvo se ne ukida dekretom. Kad smo kupili u slovenačkom rekao da to nema smisla. Znate kada je 1999. povučena ta sramna odluka. Hoću da kažem, uvijek nekako u advokaturi, i govorim o tim upravnim odborima, postoje ljudi koji da li zbog poslova, zbog firmi, zbog nekih kontakata sa ministarstvima, nekako ipak malo sluškuju kako razmišlja vlast. Ali pazi, u ono vreme ti nisi mogao, recimo ja sam bio u jednom trenutku kandidat za predsjednika komore, meni je rečeno ti nisi u partiji, ne možeš da budeš. Pa tako je bilo. Pazi, prema tome, to je bio je nadzor partijski, ti znaš kolege da ih ti ja sad ne imenujemo. Svi su bili u gradskom komitetu i predsjednici komore. Ja sam dobro rekao. Da su tražili da komora, odnosno komitet nadzire odluke komore. Tada su znali gdje treba da se učlane. Danas ne bi znali, pošto ima dosta partija. I vaš nesuđeni gost večeras ti je bio u gradskom komitetu koji je kontrolisao rad komore. Taj koji se večeras nije pojavio. Tako je. Kontrolisao, tako je. Nećemo pomenjati. Sad je veliki, naravno, borac za ljudska prava, ali to dobro je kad se promeni, u redu je. Promenio se, postoje borac za ljudska prava i vi su ga prihvatili. Samo kritika je uvek čudo, tako? Kao što je tako. Kao što Ante reči, kao što se ponašao. Dobro, evo tu smo pri kraju emisije. Puno hvala na večerašnjem gostovanju. Nastavit ćemo, bit će tu mnogo tema kada je reč i o samoj advokaturi, ljudskim pravima i tako dalje. Za kraj neki zaključak da damo ono što se kaže, to je Ante rekao jednu anegdotu, kratko. Pa evo, ja smatram. Je li ima da neki klijent prevari advokata da mu ne plati? Kako ne?
To je redovna pojava. Onaj advokat koji se opametio poslije dugog rada neće da radi bez akontacije. Ali znate, doktore, ne brinite, kad mu završite posao, ne može ga ni policija naći. Promjeni broj telefona. Da, ne može ga ni policija naći prema tome. Ali to su ipak sporadične stvari. Ja imam iskustvo relativno dobro sa klijentima, pogotovo sa Vojvođanima koji su vrlo korektni. Dobro. Pa imamo sad, kad bi imao vremena pričao o razne anegdoti, Sundeo, reći ću vam jedan stvarno živi predmet kada sam branio na Kosovu Šešelja i Nikolića i tad je sudija za prekršaje dobila bila odluku da ih kazni. I onda smo čekala na faksu, vidim nov faks, ono još tek nailon skinut. Ali nije papir stavljen, jel? Ne, skinut, znači nov faksa koji treba da stigne od administrativnog odbora da im se oduzima imunitet i da ih spakuju u zatvor. I ja sam mnogo isključio kablo, vidim da to čeka, sva se onako izgubila, jer ja sam došao po noći u 2 sata, zvali me radikali s kojim ja tad nisam ni bio u dobrim odnosima, ali nevolja prava i sad ovaj Šešelj je rekao ja se ne pozivam na imunitet, kad se ja pojavio rekao sam poziva se na imunitet. I sudija onako zgranuta, kažem donesete rešenje o obustavi. I onda ona nema, gleda onako nezvereno, donose rešenje o obustavi, kažem ovjerite, ona neće, uzmem pečat i izveknem pečat ponovo rešenje, kaže slobodni, idemo, krenemo da idemo, to je sigurna situacija, ona je se srušila u nesvijesti šta se dešava, međutim nisu mu dali da ode, ni jednom ni drugom, da sačekala da dođe policija. Probit ćemo termin za vesti. Ne, ovo vam moram ispričati, pitali ste me kako advokati plaćaju. Ja sam zastupao recimo jednog, to je tačno, i sud je priznao troškove i veliki su relativno bili i to je, ja sam trebao da ih naplatim. Ja sam rekao ti ih uzmi pa ćeš mi donijeti. I to je prošlo mjesec dana, 2 dana. On je u tom donošenju za lutrije. Pa se čak je bio neki od direktora. I zove me jedan dan, kaže, znaš šta mi se desilo? Kaže, obili su mi kola i one tvoje pare su ukrali. A baš te pare, nisam druga. Te pare su ukrali. Hvala vam na gostovanju večeras. Prijetno večer, poštovani gledalci. Eto, sutra gledamo kolegu Aleksandra Vasića. Sad gleda vesti. Prijetno večer. Dobro večer, poštovani gledalci, gledate Pravac. Večeras pričamo o veoma poznatoj temi koju smo već nekoliko puta obrađivali. Zna se, to su ljudska prava, advokatura, Ministarstvo pravde, obustava rada ili ne. I dalje traje, kako neki kažu, španska serija, neki kažu borba za prava advokature, neki kažu sprečavanje građana da ostvare svoja prava u pravosudnom sistemu i sad možemo da nabrojimo do u nedogled. Danas je održana Skupština Advokatske komore Beograda, sutra zakazana Skupština Advokatske komore Srbije. Vidjet ćemo šta će biti odlučeno i ono što mogu da kažem, da predstavim goste, Borivoj Borović, advokat, dobro večer. Borivoj Pajović, advokat, dobro večer. I Ante Bošković, advokat, dobro večer. 3 advokata, vidjet ćemo 3 stava. Ono od čega možemo da krenemo... Odakle znate da su 3 stava? Možda je 5 stavova, je li tako? Ne, prejudicirajte. Ono što jeste suština priče, dugo je trajala ova obustava rada, mnoge kancelarije su kukale, vi ste predsjednik udruženja krivičara, je li tako? U ovom trenutku. Advokatska krivična unija Srbije. Dobro. Kada to pogledamo, neki su vas optuživali da ste to osnovali samo da biste razbili štrajk. Je li to tačno bilo? Pa mislim da je to potpuno besmisleno. Moj stav u advokaturi je od uvijek bio poznat. Uvijek sam bio protiv policije, protiv tužilaštva, po vokaciji. Svaki advokat bi trebao da ima tu ulogu kada se bavi advokaturom. Svaki advokat mora da bude protiv bilo kog sistema vladanja. Nema veze da li su na vlasti SPS-ovci, radikali ili bilo koja politička partija, mi imamo jednu jedinstvenu ulogu. Formiranje Advokatske krivične unije Srbije je bilo još prije, zna gospodin Pajović, prije 20 godina. Pa smo se mi bavili kao krivičar raznim temama, pa je to zamrlo i onda smo u dogovoru advokat Đorđević kao predsjednik komore Srbije, advokat Šoškić kao predsjednik komore Beograda, gospodin Palibrk i ja podnijeli inicijativu Advokatskoj komori Srbije se formira krivična sekcija koja se zove Advokatska krivična unija Srbije, da bismo u budućnosti, da ne bi zavisili od organa komore, sami kao krivičari predlagali izmjene zakona, učestvovali u različitim tribinama koje kritikuju vlast, opoziciju i prosto da advokatura izađe iz jednog začaranog kruga činovnika koji sami njih 10-ak donose odluke, pa tako i ovog puta o problemu o kome ste vi već najavili.
javno. Dobro, ono kažu, mogli se sačekate pa da tu vašu uniju osnujete po završetku obustave rada, ne baš u toku obustave rada i tako dalje. Različitih tumačenja sam se naslušao. Pa evo da vam kažem, znači, prosto ne vidim nije razlog da se od bilo koga brani. Mi smo održali već 7-8 tribina na Institutu za uporedno pravo na Pravnom fakultetu. Teme nisu uopšte bile protest, već su bile teme advokatura i pravosuđe, problemi u pravosuđi. Neke teme su bile politička suđenja Jugoslaviji u Srbiji i tako dalje. Znači da ne širim priču. U svakom slučaju ne vidim šta kome smeta ako je bila inicijativa Advokatske krivične unije da se za vreme štrajka rade samo aktuelni pritvorski predmeti. Dakle, nisu pledirali da se ne hapse ljudi, pa da se tada učestvuje advokatura u tim postupcima. Znači, ne novi, samo aktuelni pritvorski predmeti. Da ne bi puno uzurpirao vreme, ljudska prava i slobode moraju da budu u biti svakog rada bilo kog advokata. Evropska konvencija o ljudskim pravima, članovi 5, 6, upravo regulišu pitanje pritvora, ljudskih sloboda. Mene je sramota da nakon 6 meseci sedim ovdje u studiju vrlo lagodno, dok moji klijenti po celoj Srbiji, a posle u centralnom zatvoru, obespravljeni, sede i čekaju da se mi snađemo i dogovorimo sa Ministarstvom pravde koje je iniciralo problem. Oni su problem. Ministarstvo pravde je glavni problem. Mi smo ušli u taj problem da se borimo, ali ja imam posebno mišljenje o tome. Štrajk, mjesec dana, 2, eventualno. Ali pola godine obespraviti ljude koji ne smiju 1 sekund da budu bez rešenja u pritvoru, mi napravimo najveću dramu advokati kad nam neki klijent ostane u pritvoru bez rešenja 1 sat. A oni su praktično ovde mesecima obespravljeni i to zahvaljujući nama advokatima. Dobro, kad se priča o pritvoru, u Srbiji je možda osnovna kazna pritvor, pa te drže puste i tako dalje. Evo, gospodine Pajović, danas ste govorili na Skupštini Advokatske komore Beograda. Kada je reč o ovim stavovima, kako gledate vi na ovo sada stanje? Kažu, dogovoreno je, prekinut će se obustava rada onog trenutka kada Skupština usvoji vaše zahteve i kada se objavi to u službenom glasniku. Sad neki mi kažu, ovako, izvinjavam se, to izgleda kao mala deca kad se menjaju za klikere, pa ne zna ko će kome prvi da da, ako vi meni da neko nekoga ne prevari, u tom slučaju, jer ako su advokati ozbiljni ljudi, jesu, Ministarstvo pravde ozbiljni ljudi, pa ako ste se dogovorili... Veliki Njegoš reče jedan put, spuštak se ja na vaše uže, umalo se uže ne pretrže. Pametni ugla učera ste, od tada smo bolji prijatelji. Znači nema povjerenja u uspjeni dogovor, tako? Teško da se može, s obzirom na sve ove zakone koji su protivustavni, pa ste, koji su, to je bilo 31. augusta prošle godine, znači zakoni koji su apsolutno, pre svega zakon o javnom beležništvu, pa onda izmjene zakona o prometu nepokretnosti, pa onda zakon o porodičnom, sve suprotno zakonu o porodičnom zakonu, zakon o nasljeđivanju, znači zakon o javnom beležništvu je bio suprotan sa setom zakona i on je vrlo komotno i hladno donet. Prema tome, advokatura se našla u jednoj poziciji vrlo nelagodnoj, vrlo teškoj poziciji da radi nešto što je i protiv Ustava i protiv sjase zakona. Znači da radi, odnosno da ne radi, da dozvoli da se to radi u jednom pravnom sistemu koji treba da bude pre svega Ustavom zagarantovan. To je advokatura ustala protiv toga i s obzirom da se pokušalo nešto raditi pre toga, nije se uspelo. Mislim da je stav vlasti bio dosta arogantan u početku tih razgovora i pregovora. Odlučilo se da se obustavi rad ili štrajk kako god hoćete i da se iznudi makar nekakva promjena koja će biti u skladu, više u skladu sa Ustavom i više u skladu sa postojećim zakonima i da se izmene ti zakoni, odnosno da se promeni ono što je doneto 31. augusta. Dobro, kada je reč o tome, da li ste vi sada postignutim dogovorima zadovoljni? To su dve, jel tako? Ne, ja mislim da advokatura nije mnogo dobila. Advokatura. Ja mislim da građanstvo nije mnogo dobilo. Ja mislim da građanstvo nije mnogo dobilo i da je naravno konstantno budžet Srbije izgubio znatan novac s obzirom na ogromne pare koje su se slile u privatne džepove javnih beležnika i notara. To je sigurno. A ako me pitate za ovaj sporazum koji je postignut,
On je, mislim, više nije, daleko je od onoga što je advokatura predlagala. Daleko je. Postignuti su izvesni ustupci, odnosno napravljeni su izvesni ustupci i to je jedan deo od onoga što je trebalo uraditi. Međutim, komisija koju je prezentovala advokate Srbije je potpisala taj sporazum. Protiv tog potpisa ima jedan dio advokata, možda pola jednih, pola drugih, ali je stvarno se postavljalo pitanje, ako vlast ne bi dalje popuštala i ako ne bi dalje prihvatila ono što je advokatura predlagala, gde bi se stiglo. Jer tako bi se moglo obustaviti rad još 2 meseca, 3 meseca i zaista ovo što kaže kolega Borović, našli bi se neki delovi građanstva, odnosno ljudi, bili bi im obespravljena prava, ali s druge strane sa ovim zakonima obespravljena su prava ogromnom broju građana. Dobro, evo gospodine Boškoviću, bili ste isto na toj sednici danas, kad pogledate ova dešavanja i kad pogledate taj, ajde kažemo, sporazum, kompromis ili šta već to jeste, šta očekujete? Znači, prvo da se usvoji, jer to nije ono, postigli smo dogovor, ali ne verujemo jedni drugima. Ajte vi prvo uradite to, pa ćemo mi to. Malo na to liči. Ne, ja mislim da to nije pitanje, ali bi pre svega morao da kažem da ja imam malo drugačije mišljenje. Mislim da smo mi ovim postupcima do sada ipak izašli kao neki pobednici. Ne neki, nego baš kao pobednici, obzirom da smo 2 puta već prinudili vlast i Ministarstvo pravde na izmenu propisa. Šta hoću da kažem? Ovaj propis koji je donet o notarima, o njemu je mnogo rečeno, je u svakom slučaju neustavan. Šta smo mi očekivali kao advokatura? Očekivali smo, kada je podneta inicijativa, da Ustavni sud, što je i normalno, u nekom razumnom roku po hitnom postupku, odluči da li je to ustavno ili ne. Moje mišljenje je da mi nismo u pravu, da bi to Ustavni sud za 5 dana doneo odluku da se odbija naša inicijativa. Pošto sam duboko uveren, kao i sve kolege, a mislim da su i kolege uverene da je ovaj zakon neustavan, iz više razloga da ne pominjem. Dobro, ta odluka Ustavnog suda se čeka i dalje. Čeka se odluka, i da tako je danas i diskutovano, čeka se odluka Ustavnog suda. Mislim da smo mi ovim izmenama izašli kao pobednici, obzirom da smo postigli nešto što smo hteli. Ne sve, jer mi nismo ni tražili ukidanje propisa, jednostavno prilagođavanje ovim potrebama i advokata i građana. Pre svega, vratili smo novac u budžet, kako je rekao i uvaženi kolega Pajović, i time što je 30% od svih prihoda krenulo. Znamo li je dosta advokata živi od novca iz budžeta, ali tako? Naravno. Mnogima se slivaju novci iz budžeta. I advokatima. Ali mislite dužne odbrane to? Da. Pa dobro, to je naravno da... plaćanje posle 2 godine. Dobro, država tu duguje, plaća posle godinu dana i to umanjene tarife. Ali ono što je najvažnije za ove mlade ljude, i te ljude posebno, ja se time i ne bavim mnogo, pa ne verujem ni kolegi, ali te ugovore koji rade mladi advokati i koji žive od toga, nadam se da će im to biti vraćeno kao pravo, jer su u stvari ta prava onih koji se bave građanskim... Znam, to je već prihvaćeno, tako? Jeste. I zato ja mislim da je to sasvim u redu i da je štrajk bio opravdan, jer svi znamo mi da je on bio opravdan. Današnja odluka ukazuje da ćemo mi prestati da štrajkujemo onog momenta kada zakon bude objavljen u službenom listu, ne zato što... U glasniku, pardon. Ne zato što mi ne verujemo u tom, nego jednostavno je to bio jedan od uslova. Čekajte, vi ste se dogovorili, je li tako? Da. Ne, samo molim vas, samo jedan moment. Mogli ste kažem, evo, imamo poverenja mi u vas, vi u vas, dogovorili smo se, počinjemo da radimo, nadamo se da nas nećete prevariti, je li tako? Samo da kažem, mi hoćemo da to bude što pre. Ako bi mi rekli danas da to prihvatamo, to može da bude za mesec dana, 2, da se čeka redovno zasedanje. Ne, i ne samo to, da ne prođe u Skupštini. Šta onda? Skupština može da ne glasa. Kolega Ante, ja ne delim tvoje mišljenje
da je, to je tačno da je jedan sijaset advokata radio je te poslove koji su preuzeli notar, ali nije ovdje suština, mislim, u tome. Suština je u tome da je ovdje, pazite, pre svega udar na građanstvo. Bio strašan udar na građanstvo. Nijesmo zbog toga i štrajkovali. Jer, molim vas, kada jedan neki građanin ne overava neki ugovor u sudu, recimo plaća 20, kod notara 60 i tako dalje, znači 3 puta više. Znači postoji ta razlika? Molim, ne, tarifa će se sad smanjiti, ali pazite, u Nemačkoj je recimo tarifa za overu potpisa 7 evra. Ovdje, znate kolika je? Ovdje je 30 ili preko 50. Ili preko 50 evra. Znači, pre svega, ovdje ne treba shvatiti da se advokatura stala na braniku svojih interesa. Ovdje je stala na braniku interesa i građanstva, i svojih interesa, i budžeta. Prema tome, samo to hoću da ti kažem, da je građanstvo pre svega dovedeno u jednu strašnu situaciju da on ide kod notara i da plaća 150 ili 200 evra za nekakve overe. Dakle, ako mogu samo da kažem, sve ovo što su rekli u principu je sve tačno. Naravno, mi tu ništa ne sporimo. Ja uglavnom i ne želim da polemišem, posebno ne sa Batom Pajovićem, koji je bio nekad moj učitelj, tako da ne bih da posebno polemišemo, znači imam svoje stavove. Kao što sam malo prije rekao i samo ću još jednom podvučem, moja advokatska krivična unija Srbije. Možda niste razumeli. Inicijatori za formiranje advokatske krivične unije Srbije su predsjednik Komore Srbije, Komore Beograd, tako da o tim stvarima ne treba raspravljati. Što su oni reterirali pa se povukli i više nisu u tom članstvu, to ne znam. Ovo je sada otvorilo dosta pitanja o advokaturi, dosta pitanja u pravosuđu. To možda bude pozitivno iz ovog štrajka, zato što advokatura je bila potpuno na margini svih događaja i političkih, i pravnih, i pravosudnih. Dolazilo je do razrešenja, o tome smo pričali vjerojatno u raznim emisijama, sudija, advokatura nije reagovala. 2011. godine u komisiji za izmjenu zakona o notarima bio je predsjednik Komore Dragoljub Đorđević. Posle toga zašto nije reagovala Komora? Znate zašto nije reagovala Komora? Zato što u okviru Komore postoje ljudi koji sebe sami stavljaju u te neke komisije, sa svakom vlasti sarađuju, advokatura u širem smislu uopšte nema kontakt sa izmenama bilo kog zakona i onda kada je počeo se primjenjuje ovaj prokleti notarski zakon, onda su svi iskoristili priliku da... Ono što ja čujem mnogih advokata kažu, mi smo članovi Komora samo zato da bi imali licencu, baš me briga ko je tamo... S druge strane, veliki novac se godišnje sliva u Komoru. Kada bi financijska policija ušla u advokatsku komoru, videla bi da uglavnom su računi po kafanama, putovanje funkcionera Komore, mlada advokatura od toga nema nikakve koristi. Nikakve stručne tribine na ovu temu o kojima mi pričamo ne postoje. Zato sam rekao da je značajno formiranje tih strukovnih organizacija. Hoćete imati izbore u komorama, na primjer, Komori Beograda, Komori Srbije? Vidim da sad mnogi ljudi plediraju kroz ovaj rad, sada se nametu da budu predsjednici komora, znači ja niti bilo koji iz mog okruženja ne mislimo da se bavimo činovničkim radom u advokaturi, ali sam rekao malo prije da mnogo veći problemi će sada da se pojave, jer ako advokatura nije reagovala, kad su razrešene sudije, pa sada advokatura čeka da Ustavni sud, koji će sigurno proglasiti neustavnim ove zakone o kojima Bato govori, znači sigurno će proglasiti. Ustavni sud je isto kočnica demokratskih promjena nikada. Zato što ovaj isti Ustavni sud osluškivao šta će reći nova vlast, pa je vratio svojom odlukom sve razrešene sudije, a da li znate da su sve te razrešene sudije bili masovno učlanjeni u Srpsku naprednu stranku? A čekajte, da nije promijenjena... Sudije, samo da vam kažem, ostavi članovi neke političke partije. A da nije promijenjena vlast, ne bi ih vratili, jel? Pa da vam kažem... A kakav je to Ustavni sud? Dan posle promjene su već. Tako da ova pitanja, ima mnogo pitanja koje treba stalno da diskutujemo. Nije važna advokatura sama za sebe. Ne slažem se samo s ovim delom. Šta hoću da vas pitam? Samo prosto, ne slažem se s ovim delom da smo to samo zbog građana. Moglo je od notara da se naplati 80%. Kao u Parijskoj, kao u Parizu. 80% notari daju države, eto, sliva se budžet 80%. 20% je dovoljno njima, tako? To smo mogli da se zalažemo za to, ali su zabrinuti za građane. S druge strane, veliki broj advokata nek položi notarski ispit, nek se bavi notarijatom. 15% krivičara su taoci velike broja... Samo još jednu rečenicu. Taoci velikog broja advokata, masovno su se oni upisali advokaturu u trenucima kad su firme otišle u stečaj, to su pravnici koji su imali kud, mnogo bivših policajaca, veoma je malo... Dobro, sudija i tužilaca čak, tako? Tako.
I sudija tužilaca koji imaju ekskluzivitet u predmetima možda samo da nekim. vam kažem za, recimo, mi govorimo danas o sporazumu i tako dalje. Izmenjen je zakon o javnom beležništvu u nekoliko, naravno, segmenata. Zamislite, recimo, ostala je odredba da javni beležnik ocenjuje da li je stranka koja dođe da zaključi ugovor poslovno sposobna ili ne. Pa to je samo mogao stvarno neko ko je poslovno nesposoban, pazite, da unese to. I ta to je za veštačenje psihijatrijsko, psihološko ili ne znam koje medicinsko. Ja sam danas to rekao, ta odredba je, recimo, to je neki član 93D Zakona o javnom beležništvu. Da javni notar, što kaže Bora, što je tačno, bili su tu ljudi koji nikad se nisu bavili de facto pravom, a pogotovo ne civilnim pravom, jer oni uglavnom rade po propisima civilnog prava, ugovori, isprave, šta ja znam šta se overava. I da on ocenjuje da li je stranka poslovno sposobna. A to je za medicinsko veštačenje, tako? Naravno, i to 2 veštaka moraju biti. I to je u okviru zakona, vanparničnog zakona, pa se prvo veštaci, pa se prvo utvrđuje, pa kad se utvrdi da je poslovno sposobna ili delimično poslovno nesposobna, onda sud donosi rješenje o tome. Zamislite vi šta... To može biti predmet zloupotrebe kad nekoga proglasite poslovno nesposobno. I to je ostalo, molim vas, u zakonu. To je ostalo. Ja zato kažem, vrlo je polovičan što Ante kaže, nismo mi pobedili. Nismo mi ni u čemu pobedili, nego smo nategli nešto da ne bude onako kako je to krenulo, ali u svakom slučaju, recimo, odredba da u zakonu da notar, što je to sud je utvrđivao da li je ugovor ništav ili nije. Pazite, to notar, što Bora kaže, došao iz policije, nikad vidio nijedan ugovor i on sad utvrđuje. Sad onda je promenjeno toliko da mi imamo pravo, odnosno ne mi, nego stranka prigovora, pa ako prigovor ne uspije, treba da idemo, ko će to da, pa idemo na sud da obaramo mišljenje. To može traje večno. To može večno da traje, za to vreme propada vrednost. Oni su napravili sa zakonom o javnom beležništvu skandalozne propuste. Treba da postoje notari, da overavaju isprave, da ono što je sud radio, ali da im da takve ingerencije. Oni su hteli dati vođenje i daće im celog ostavinskog postupka, pola vanparničnog postupka. Pa mislim, ako ja hoću nekome pokloniti svoju imovinu, mogu da mom prijatelju advokatu kažem napravi testament, što bi morao notaru to da... Ok, to je pitanje rešeno, to sad sporazum je rešeno i mislim da bi bili malo besmisleno da opet analiziramo zakon o notarima. Dobro, da ne ulazimo sad. Ja sam večeras specijalno došao u ovu emisiju da opet se zalažem za taj stav da ima ogroman broj nepravedno pritvorenih lica. Ljudi su po zatvorima. To je posebna tema. Ne sme nijedan advokat da